kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa akkam jirtu har'as qophii haaraatiin gara keessanitti deebinee jirra. Qophii keenya har'aatiin dhimma Dr. Abiy Ahmedii fi Obbo Lammaa Magarsaa kan jedhuna. Barreeffamni kun kan fudhatame kitaaba qabsoon isaa butame The Hijacked Revolution jedhu irraati. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya ta'a. Namoota baay'ee fi muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ministeera saayinsii fi teeknooloojii irraa gara mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo sanaa ture OPDO waamanii ummata Oromoo wajjin kan wal barsiisanii fi aangoo dura taa'ummaa OPDO gadi dhiisanii fi akkasumas mataa isaanii irratti baatanii muummicha ministeeraa fi kan gahan abbaa olmaa isaanii Obbo Lammaa Magarsaa akka ganan hin ifneef. Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa ta'uu isaanii dura waltajjii adda addaa irratti ummata Oromoo dargaggoota jaarsolii biyyaa hoggansa sadarkaa adda addaa irratti argaman artistoota diaasporaa garee paartiilee siyaasaa mormituu aktiivistootaa fi kutaa hawaasaa adda addaa wajjin carraa ummata Oromoo gara fuulduraa ilaalchisee mari'achuun isaanii ni beekama. Waltajjiiwwan kanarratti qabsoo ummata Oromoo keessatti gaaffilee turanii fi fedhiiwwan siyaasaa yeroo yartuu keessatti nan deebisaa jechuun ummata Oromoo qabsoo keessatti aarsaa guddaa kaffalaa turaniif irra deddeebiin waadaa galaa turan. Kanaanis ummanni qajeelaa kun waan isaan amanee fi amantii irratti gateef bakka deeman hundatti harka rukutuu jalqabe. Hammatee dhungatee sana boodas gargaaruu jalqabe. Uffata isaaniis baasanii kan itti uffisan turan. Dr. Abiy Ahmed akkuma aangoo muummicha ministeeraa qabataniin yeroo yartuuf masihii waaqarraa ergame erga jedhanii booda gaaffileen ummata Oromoo akka hin deebine qaamonni barbaadan xiqqaa hanga guddaatti itti duuluu jalqaban. Dr. Abiy Ahmed sabboonaa zaranyaadha. Dr. Abiy ergamaa abaawoodha. Biyyittii jigsuuf fi kan kana fakkaatan jechuu jalqaban. Dr. Abiy Ahmed nu ganeera jedhan. Isaanis caasaa mootummaa keessaas ta'e ala kan jiran tokkummaan miidiyaa harka isaan jirus dabalatanii karaa hunda fayyadamanii Dr. Abiy irratti duulan. Yeroo kana miidiyaa olaantummaan to'achuu baatanis qabsaa'onni Oromoo hunduu tokkummaan dhaabbatanii gaachana ta'aniif. Muummichi ministeeraas dhiibbaa kana keessatti garee Lammaa waliin ta'uun rakkoo siyaasaa tuulamee hiikuu danda'an. Gaaffiin ummata Oromoo fi fedhiin siyaasaa tokko illee deebii argachuu baatanis. Dubbii keenya irratti naannoo gara duraa jijjiirama yeroo jedhamu ummata biratti kan calaqqisu garee Lammaa, tiim Lammaa jecha jedhu ture. Gareen Lammaa ummata Itoophiyaa hunda biratti kan beekamu akkuma maqaa birootti miti. Gareen Lammaa, tiim Lammaa sirna cunqursaa ABUT kaasuun ummata Itoophiyaa cunqurfamoo itti dukkanaa'ee fi abdii bilisummaa kan ibsee fi fakkeenya jijjiiramaati. Gareen Lammaa kan hundaa'e wayyaaniin geggeessitoota OPDO duraatiin maaliif maaster pilaanii Finfinnee mormitan jedhuun isaan garuu ummata keenya erga fixxanii fi ficcisiistanii jedhanii bulguuwwan lamaan kaasuun dura taa'aa OPDO ta'anii ammoo caffeedhaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun biiroo mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan filaman goota jijjiiramaa Obbo Lammaa Magarsaati. Garee tiim Lammaan olaantummaa abbaa hiree fi fayyadamummaa dinagdee ABUT yeroo tokkoo fi isa dhumaaf buqqisuu fi tooftaa kan malan miseensa garichaa Obbo Lammaa Magarsaati.
taphattoota garichaa kan filan daddabarsaa taphichaa fi dambii kan baasan hundeessaa fi hoogganaa garichaa obbo Lammaa Magarsaa turan. Gareen Lammaa abuutu buqqisuu fi karoorsee karooricha galmaan ga'uuf jalqaba irratti ANDM yookiin ADP irraa obbo Gadduu Andargaachoo, obbo Dammaqaa Mokonnin, obbo Tasfaayee, OPDO keessaa immoo obbo Lammaa Magarsaa, Dr. Warqinaa Gabayyoo, Dr. Abiy Ahmed, Adde Adaanech Abeebee faa of keessatti qabachuun gara taphaa seene. Filoosofiin tapha garee Lammaas Oromaaraa jedhame. Abuutiin dheebuuf gamtaan ummata Oromoo fi Amaaraa barbaachisummaa irra darbee dirqama ture. Ummata Oromoo fi Amaaraa walitti buusuun aangoo bittaa isaanii dheereffachuuf ummanni lamaan akka walii hin gallee fi tokko akka hin taane kaayyoo shira lakkaa'amee hin dhumne kan beekumsaa fi qarshiin waggaa 27 guutuu irratti dhangala'aa ba'e yaaduun kan danda'amu olitti irratti hojjetameera. Kana dursanii hubachuun filoosofii tapha Oromaaraa kan taasisan obbo Lammaa Magarsaa gamticha kan ummataa godhuuf jecha dhaadannoo xaanaan keenya naannoo Oromiyaa irraa dargaggoota dhibbootaan lakkaa'aman qabatanii gara Bahar Daar deeman. Haroo xaanaa arama imboociin dhuunfatamis hanga danda'an buqqisan. Itti aansaniis garee hawaasa naannoo Amaaraa walitti babbaa wajjin galma muluu alamitti mari'atan, baay'ee taphatan. Sirba artistii Alii Birraas sirban. Obbo Lammaa Magarsaas gara waltajjiitti bahanii akkas jedhanii turan. ሁለተኛ ለሁላችንም ብዥ ብሎብን የነበረው ኢትዮጵያዊነት ምን እየሆነ ነው የሚለው በብዙዎቻችን አእምሮ ውስጥ ግርታን ሳይፈጥር የቀረ አይመስለኝም። ምናልባትም ለብዙዎቻችንም ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ለኔ በእውነት ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ ዛሬ ባየነው ትዕይንት እዚህ መቤትና እዚህ መድረክ ላይ ባየነው ትዕይንት በሚገባ ተገልጦልኛል። ሰው በነፃነት ነፃ ሆኖ ስሜቱን ሲገልጽ ኢትዮጵያዊነት ከምንም አልፎ ልቡ ዘንድ ውስጥ ዘልቆ እንዳለ ዛሬ ያየነው። ስለዚህ በእውነቱ ተስፋ የሚያጭር ነገር ነው። ኢትዮጵያዊነታችን እየጨለመ ሳይሆን አለ። እውነትም ደግሞ በቀላሉ የሚጠፋ ነገርም አይደለም። ለዘመናት ሲገነባ አንዱ ባንዱ ላይ የተደረበ ሲገነባ ይኖረ ማንነት ምልክት ስለሆነ በቀላሉ የሚበጠስ በቀላሉ ብርሃኑ የሚጠፋ ነገርም አይደለምና ለድ ውስጥ በመጋባት ውስጥ አብሮ ተወልዶ አብሮ በማደግ አብሮ በመኖር ውስጥ የተገነባ አንድነት ማንነት እጅግ በጣም ጠንካራ ነው። ኢትዮጵያውያን መኖርን ብቻ አይደለም በመኖር ውስጥ የተፈጠረ አንድነትን ብቻ አይደለም መኖርን ብቻ አይደለም የተጋሩ ኢትዮጵያውያን ሞትንም ጭምር የተጋራ ህዝቦች ነን። አጽማችን አንድ ላይ ተቀበረ፣ ደማችን አንድ ላይ ፈሰሰ። ሞትንም የተጋራን ህይወትን ብቻ አይደለም ሞትንም የተጋራን ህዝቦች ነን። አድዋ ላይ ሞትን ተጋርተናል፣ አጽማችን አንድ ላይ ተቀብሯል። ሶማሊያ ሲወረን ደማችን አንድ ላይ ፈሷል። የእያንዳንዱ የማናችንም ኢትዮጵያውያን ደም ባድሜ ላይ አለ። ዛሬ ተቀጥረን አይደለም ቅጥረኞች ሆነን ተከፍሎን አይደለም እዛ ደማችንን ያፈሰስነው። ለማን? ለዚህች አገር ሉዓላዊነት ለዚህች አገር ክብር ሲባል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ውድ ህይወቱን የሰዋው ህይወት ቀልድ ስለሆነ አይደለም ጨዋታ ስለሆነ ሳይሆን ለሀገሩ ክብር ሲል ነው ራሱን አሳልፎ የሰጠው። ይሄ ማንነትም ያለን ህዝቦች ነን። ለምንድን ነው በዋዛ ምንሽረሽ ነው ሲበላሽ ሲናድ ሲጠፋ ቆመን የምናየው? ሄዶ ማናችንን ነው የሚጠቅመው? ይሄ ሁላችን ልናስብበት የሚገባ ጉዳይ ነው። እውነት ነው ያለፈው ታሪክ የሁላችንም ታሪክ ነው። በጎም ይሁን መጥፎ የራሳችን ታሪክ ነው። እንደ ታሪክነቱ መቀመጥ አለበት። የትናንቱ ታሪክ ለዛሬ ማስተማሪያ የሚሆነን ካለ ደግሞ ወስደን ልንማርበት። የትናንቱ ትውልድ የራሱን ታሪክ ሰርቶ አልፏል። ዛሬ ሌላ ትውልድ ነው ያለነው። የራሳችንን
በራሳችን ለራሳችን በሚጠቅመን ሞዴል ሌላ ታሪክ አንሰራው። ከኦሮሚያ ወጥተን አማራ ወንድሞቻችን ጋር ስንመጣ ለሽርሽር አይደለም ወይ ለአንድ ቀን ለአንድ ሰሞን ወቀታም አይደለም። በእውነት ከልብ ስለምታስፈልጉን እንደምታስፈልጉን ስላመንንና ስለገባን ሌሎችም ኢትዮጵያውያኖች ብሔር ብሔረሰቦች ያስፈልጉናል። የኦሮሞ ህዝብ ሺህ ጊዜ ብቻውን ቢወራጭ አዋሽ ሊሻገር አይችልም። አማራም እንዲሁ ሺህ ጊዜ ብቻውን ቢወራጭ አባይን ሊዘል አይችልም። ካልተባበርን አንድ ካልሆነ ከችግር ባርነት ልንላቀቅ አንችልም። ከመከራ ባርነት ልንላቀቅ አንችልም። ከመቼውም ጊዜ በላይ በእውነት ፍቅር ያስፈልገናል። ዛሬ በኢትዮጵያውያኖች መካከል ፍቅር ያስፈልገናል። ፍቅር ደግሞ በቀረርቶና በፉከራ በፕሮፓጋንዳ ሊመጣ አይችልም። ፍቅር የሚመጣው በመተሳሰብ ነው። አንዳችን ለአንዳችን መተሳሰብ ሲኖር ፍቅር ይፈጠራል፣ ፍቅር ይገነባል። ፍቅር ሲኖረን ጠንካራ ኢትዮጵያ ትኖራለች፣ ጠንካራ ኢትዮጵያዊነት ይኖራል። በመካከላችን የተፈጠሩ በርካታ ቁርሾች አሉ። እኔ ሁላችንም አማራውም ኦሮሞውም የጎሪጥ ከመታየት ከመናቆር ቁጭ ብለን ለመነጋገር እድሉን መፍጠር መቻል አለብን። እኛ ኢትዮጵያውያኖች በዚህ ዘመን የተሻለ ህብረተሰብ ሆነን ባለንበት ዘመን ላይ ሆነን በእውነት በጋራ ጉዳዮቻችን ላይ ተነጋግረን መግባባት የማንችል ህዝቦች ነን ወይ? ለዚህ ዕውቀቱና አቅሙ ብቃቱ ያለለን ህዝቦች ነን ወይ? ኢትዮጵዩማ ጀቹን ማለከቴ ዋን ሐረቴራ ናፍገሌር ኢትዮጵዩማን አድ ኢትዮጵዩማን አራድ ዲገረ ደርቤ ለጴ ኬስ አከጅሩ ሐራ አርጊኔር ለሚን ኢትዮጵያ ከሚዩ ኤሰስ ሀጅራቱ ኤሰዩ ሐመም ቤለ ኢትዮጵዩማ ከቀበን አዱኛ ሁንድር ከንጅረን ኡፉ ኬኘሮ ዳጋን ሐመም ኬስ ኢሳኒ አከቡ አርጊኔር ረኮ ኬኘ ወሊን ፍሩፍ የሮን ሆጀኑስ አም ልቡ ሳደበርሲ ከንኬኒ ኡመኒ ኩን ቢየሳፍ ቶኩማዳፍ ከሌሰ ድሬ ሎላ አዳርት ኢገሳ ከሎላሲ ኢትዮጵያፍ ጅጅ ቢየኬኛፍ አመስ ሆጀቹን ረጅር ዱበ ኢላላ ገረፉ ዱራት ዴሙ እንደንዴኝ ከንደር ቢሃይራንፈን ቢየኬኛፍ ቶኩማን ሃዳብን ሀር ናኖ አማራት ከን አርገምኒፊ አከኑ በርባችስተን አከሲም በርባችስ ዋና መንኑፊ ኢትዮጵያ ዳፊ ኡመቶኒ ፊ ሰብለሙኒ ሁንዱ ይበርባችሱ ጃለል ሊሞታል ሰቦኒ ወሊን ዳበቹ ፊቀም ቀጠና በአፍሪካ ይረጅር ኦሎቴ ኬኝራ ዋንጅሩ ኢላሉን በርባችሳል ዋንጎኑት ኢትጋፈቱሙማን ኑት እጋሙ ቀብ ደርገጎተ ቢየፍለተኒ ፊ ሆጂ ኡሙ ፊቀም ዳሎተ ቡጩፈሙ ዱርሰ ከምፉደቱ ማቲድ ኢጣንሱን ሐዋስ ከናፊ ኢመና ሙሳፍ ዱርሰ ከኑ ቀብ አቦቲን ገዳ ጃርሶሊን ቢያፊ አቦቲን አመንታ ናሙሰ ኢላልቺሴ ጥየፈኖ ከኑ ቀብ ኤንዲኤም ተበይሳኒ ጣኑፍ ሐርከ ወልቀበተኒ ዋዳ ወሊ ገለኒ ቆጵቸ ጎለበን ጣናን ኬኛ ቦደስ ሆጂወና ሐዋሱማ ፊ ዲነግዴ ሄዱን ሆጀተመን ኦፒዲዮኒ ፊ ኤንዲኤም ኢብሰ ቀብዬ ወልፈካቱ ቀቡ ባሱ ኢትፉፈን አቦቲስ ሞርሚን ኬሳ ፊ አላን ኢትጭሚ ከን ኬሳ ፈልሚቶታ ኦፒዲዮ ፊ ኤንዲኤም ዮተው ሙርከቶኒ አላ አሞ መቃ ማስተር ፕላኒ ፊንፊኒን ቀብሶ ቄሮ ኦሮሞ ሆርዶፌ ኡመተ ሞርሚፍ ድሬት በሄ ሁንዳፍ ብዮተ ዲሃት ኡመኒ ናኖቲ ቡልቺንሰ ሞቱማ ዲግ አሜሪካ ጉዶፊ ገምታን አውሮፓስ አቡትረቲ እጀኖ አብዲ ኩተቺሱ ቀባቹ ኤገለን ሚዲያሌን ብዮተ ዲሃስ ቀብሶ ኡመተ ኦሮሞ ፊ ሐለ ያዴሳ ብየቲ ኬስ ጅሩፍ ኡፊሰ ከኑ ኤገለን ኦሮሞን ሚሊዮን ለመጥቋጃ ናኖ ሶማሌ እራ ቡቀውን ለብሲ የሮሙ ደመ ለብሲ ሲዙ ከን አርገቴ ሁንደ ሂዱ አጄሱ ፊ ሽሪ ኢሼ ቢሮ ኢትደበለሜ ሆማ ፈየዱኒ hindandeኝ ዲባ ገምታ አውሮፓቲኒ ሙሚች ሚኒስቴር አድራ
obbo Hayilamaariyaam Dassaalany hidhamtoota siyaasaa hedduu hiikan baay'ees osoo hin turin obbo Hayilamaariyaam Dassaalany aangoo gadi lakkisuuf fedhii isaaniitiin biiroo bakka buutotaa ummataatti xalayaa galfatan. Xalayichis fudhatama argate. Miseensonni dhaaba ADWUI haala jiru ilaalchisanii karaa dura taa'aa isaaniitiin stuudiyoo ETV'tti argamuun ibsa kennan. Ibsoota sana keessa obbo Lammaa Magarsaa muddee 25 2010 gara madaala kanaatti kan galleefi dorgommiif miti. Tokko shaampiyoona, tokko immoo shaampiyoonii ta'een dhufee yeroo jedhu meedaaliyaan badhaafamu hin jiru. Rakkoo baay'ee keessatti kufneerra. Biyyi balaa keessa jirti. Taphaaf jenni gamaggamaa hin galle. Gamaggamaa kanatti yeroo gallu kabaja nama dhuunfaa aangoo taayitaa eenyullee boolla haa bu'u. Biyyaa ol miti. Biyyi kabajaa fi taayitaa eenyu keenyaayyuu olidha. Jechi jedhanii laphee lammiilee hunda of taasisantu. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa biyya har'aa asumarratti qophii kanarraa wanta baay'ee barachuu dandeenya. Viidiyoo kana seenaaf ol kaawwadhaa. Isin jaalanna. Horaa bulaa.